Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke wei ni kiseng balang jong karilom kasih jantia, kebala mi partai House Nam Arjat Khatlai, kebala tep kum kah New Trap United Awakening Movement. Kinong ilam jong kini kiseng hakaji kendo bat kinong partai kubur, Hashilong Press Club, haka Khatlai terik mentau naiwing Arjat Khandai. Hapo kaji ilam jong Presiden Uba Gilbert G. Kharaswai. Kila itu bah hakani kejuk kasngi. Kila let ikendo ikibor jong kahima menliam lengba o menteri Midnight Kharluki. Hakabana kaliang jongki kila bo jingkli ya kahima menliam. Halor ke jing penlong yo hakayau dia masih kebadan hakandai mer Khanapara Hatem Riboy District. Kawai hi ke jingkli kalong ba manu ba penya ya gini kayau hakabana kaliang kahima menliam kala pensyai bala penya ya gini kayau do ba Agustin Nongrom nagasnong bari dua. Nalor kani lengba ke jing kendo bat unia menteri jong kahima menliam layo jing pensyai ru ba ya gini kayau la perlong tang sisian citayau kat ba ban kit iki masih pat la ailat tang apo lai sngi hadin baladat perlong ya kayau. Kat bakat kum kejing itu kini kinong ilam jong kini kesengpan. Long balayu i ba kini kayo masih kalong bet barok shitayo lenter. Nalor kani kini kirang ba kini itu bakat kum kejing lap jong ki. Om Judan Shu nakatnat veterinary ban examen niki masih. Namar menta labon benai. Om Judan Shu kidak niki mohar balasyan dakan nikatnat haki masih. Ban pentikena bakaladap examen niki masih. Kawai pat kamat kebakani keseng kalapan pau ha Menteri Kharluki. Kalong ba watla ya kini kayo lapanya edukasi. Henry kinong tray hakani kayo pan kandai pusan nak sispa kidai kibar jela. Ban kong ya bagi lapan tisai kalong ba ika ban tip mano peniat ya kayo bat mano ba sim wa ya kayo. Hakani jimpan tisai jungi naliang jong menteri lai pentip ingi. Baik kayo la sim wai do ba akos nongrum ubari nasyong bari dua. Ubadiru aju puar kenjabasan de menteri jangka right marwet. But haga banget panjisai yang tegaya ru ngilapen pandu le se don am kendon ki bete baru tu nong simwai no penya tegaya ru nale menteri umla ban ai jawab yangi don am ki agreement baga hima ke yete nale tu menteri dak basai mene pen pau ukama ai ke no comment ha preng jungi kesen ka jikli ka baar ka bangi kli kat nasir la pulong yeu ha ka sitayo but nale menteri ula penjubab ingi mene ba katkom ke jibu bai juga hima kalau bai tang sisin citayau kata kasni yau lang help ba nila kliru yau ba kumno ki isu ye ki comments ani ki sala na kata yau la kalau man kasni ne tang siau katkom ke jibab yong tu menteri mene haji gendu bangi kalau bai tang sisin haji siau kata kasni yau lang help ba mereka ke jinglap jungi kaseng kalau bai kata yau man kasni lakin yakiman man kasni la ban thap yakiman ba plat yakimasi kumtan ale menteri la percaya ngi ba ujusha nadu ba isu iksalan la ni isu iki di comments joga hima hasio la aila laisni ba kim kit yakiman namar sisni kina la ban kit laisni ban kit yakiman hadin laisni kim jusha ju ban kit yakiman ngilapan jisairu habayadai bat ka jingdal muhar la ni kita gi so skor la ni marka hagi masih na kita bitinuri bar skata ngi jurap na kapor shawan mi ate gayo la don ga check na gi doktor jo binetri ban examine ni gi masih na ban pa gi yo ko pel ban jodo ban pentikna bagi ni gi masih gi bami ate gayo kinon babit babiang nam ta ka kia badam jikta ya ga jing gi gibril hari ka basosi kalau menta la bun sili gi benangi la bom jidan chu ta gi marka la ni skor ban pentikna bang nangleng tenat veterinary kala pentikna bakini gi masih kilo gi buka kia ki ba long ban bit ban bam ni masih begitu hi masih ai injection ki ai rawai ba rupiah ki ban kta ya ka kwat ka kia jungi gi breu ngilaken chai ro yo menteri gani ba umla ban jawab yangi wa ai daw yangi bakani gadi ka benta jong tenat veterinary hari nangleng jungi ka sen ni penpau gi ju subajur le se ka reptilan apre nong shumai apre himamelim bat tenat veterinary bala anpa ikini masih om tang ha kari kasih janji bagi jengi rewat cabar riru kajingle kani ka pausai ya sedoni ai selentet jimento jo keto ke nengot teneleng keseng ngino chok dikti ngin salai bani kenduru ya kita veterinary habede bani akam ban pan jitep bat bala kuno noru ngide ban ngila dawaru ya si melim ba kide ban perlong ban pendon ki markan iso skor balasan muhar nak tat veterinary nang ni sekmat badale ngi gaseng ngidam syai ban plai gi masih nang tai lalu umton gi muhar
lane kini ka syap juga veterinary ban ai markai ki masih ban penting kena ban ti masih kilong babiat ban bamdo ni kumbang ilap mentang te kinong trai barjela kendai persen kini tengi barjela te gayo gila kentui ga hima malem lah kumuno bakin kentui kinong simai nang peniai ni kin ai bo dal ga hima balu kumuno kinong trai te po ayo kindong lang kitrai te muluk ijongi kum si benta ban ai kam ajam lem ye ki samla jong jongi makan hadu benta ngiu iba hang te kendai persen kini kinong trai barjela sudah Renaleng kalian hima milem lu ya kani ka jingkepat jungi meni ka jawab sai bangin melali eru kani ka syong ho try basyumai te kibun ki jipan jing sai jungi daleng ka hima milem mene kanom ai kanala ban ai jing sai jungi renaleng ka seng la kan sai ha menteri kalau ki mene badan la sai ka singi ngin pha ki volunteer jungi bandon adu ga yo bak kinom ai la iru e ki masi ki ba khamdon ya te ka syap ne ka muhor jo tar veterinary ban mi na ga yo bat hadin lai singi balakut kini kasi yo hebru nginom syak ban penmi iki masih yang teh syak tai ban penham dari daleng kini kasi nginom syak bagi masih kini yo ban ket nang teh yo hadin kini kasi ke babu dak hima malim Hakani ke jing kendo bat kinong pathai khobor hakani ke sngi kini kinong ilam jo kaseng new trap United Awakening Movement kila kan thoro halor ke khardap jong katna transport kabaran hapo kanyo mer habar nihat ribhoi district ne kata ke infiltration check gate dak baong baka jingdan kini ke khardap kam mento AA bat kalong penban kum kalat kamai pisabi an jong ki katu kat ni kum ta kani keseng kala dawan ka sarkar ban penkloino ya ke jing snai ka khardap entry exit point ka bah kisnong umling jingdon jong ate ka entry filtration check jong ka transport hante ya khanyo mer haban ni han namar kum balong menta ni ka jingdon jong ate mention ni dan jong tai khindia kate ka jaga checking nam ta kinong lek nang wan hamta mi ki bar jela ni kalong lanjut bah menta kedai tak kalat kamai jas kamai pisah kamai spa ye kat tu kan dengut kim bahe bahan bat ye ki beriu badi pejo department transport ya ki officer jo transport te kumta na leng kaseng joni ngi sodai ban gentu ya kan MDA government bakin pen kloino ya ki entry exit point hang te ha umling ban pendam no ban pino ya ka khang bala ban khang la ya kan ke juan ko thiam jo ki bar jela namang i ha ki thani ni boy man kasni ki jumaru kertap kaji kini ya ka yok ka kot ya kamai kaji apa gilian kini ki ban na bar ki yok lai lan ba le ma kaji don yo ta entry jan check ke ta kaji checking ang tai te so be ta kaji sim visa jo ti officer ang tai jo ki nom tre jo ta fo ang tai re ki kam ta ji man toi e nam ta ka sten nam ta ka jalan ka ni kasi jongi te kum ta na len jongi ka seng ngin salit ban kendo ro yu ba ska bang lang kha u menteri badi pe ya ka transport banikan halo kini ban perkloi no la kum no ya entry and exit point kang balak ban khang la naman ko bolong menta ni ida laju hikmat ni man ka singi ya ka jaga ka pautek kan bagay tang ka julum pisa elum kamai spa jono re jono hakani ke sngi kinong ilam jo kaseng new trap United Awakening Movement namar ba WM ka KHDC bakmi ka khai pateng uba polling do shamla wan shaka office trekam jo na kida bamla ker kumta kil IT no da kajing tho shaka office trekam jo u hakaba kil ajimon ya ka KHDC bahkan bishar bnia bahai ki kot kisla jong ki brio ki basyong dia madan bat harut surok hakatha nyau do shalong ki ban sa register ki kerteng jong ki bat nalor kane ki laong ru baki khasi ki bayo jingben na ka KHDC ban syong dukan ki deru ban syong hidalade ha ki jaka baki syong dia ki mar jong ki kamat ban kong bang la kentui ba por kalau ba baul bishar ben pa ben ek ti form la ni ki te ki kot kisla jong ki te ki brio ki ba la khot ban register nam ta ki nong syong madan kiba bentar ko pero po ka jurisdiction ka jingpen jong ka KHDC kenang ba kanong ni kano ka kanu kan dam hadin nabut lan ka jing syak kerteng lan ka jing le benemi ta ka jing kerpat jungi yo ba pon mene ba ka district council dan ta ka ba ka jing kerpat ka ji ba na lem jong u kong WM ba ka district council kede man kam parking ya kitu ki try ba wan register ba kede ban chong hi ha kitu ki jaga ba ki le register om ni ban ai hanu Omni ban ayah na malbun lihat saya rasakan mi lihat saya kaketeng lu kasih uncong mereka. Kiba kum kita ngin ungkwa ni kita relat no tai kar kipang sistem dan kijing kikam makerki lani kikam bom lakiar kino ong kan bagi lakan tu ba pol men lema gajing tho jago baun simkia ma perke. Kabangai kolong kum bang ipau menta ketika jingkot kajing peni hukum juga district council bat jong wiam tren kolong bayar kayo du kam ken thumlang. Ya kayo molong kam ken thumlang ban khot register lani ban iPhone chúng ta đang dùng cái sinh làm phạm này để chính cho ban cái túi bảo pol bảo quân lệ cũng chỗ cái tiền rồi ban tháo cái lần tiền rồi và ya cái yêu độ yêu mồ lòng rồi
ya kinong siyang iyo madanang tay ban khanglat yo do bri banabar mangi ila bon plot bri banabar marjala bri na po yo do tikram ba khanglat am yo niru kum si bentang ban un thawla mi kilal lenti ban khot lang gi tegi nong siyang madanang tay ban register e kapten joki hate po yo do ru om tengah tangi tip tingkran bai yo do la pen da ke himamalim da ki police e bang te hari ni lakan tu yo ba pon la maga jingto bawa yang mesti berlang bagi imam melim walaupun kumno kini basyo apa yuduru kin hak lang juga tu ban register ni tadi jaka bagi syom ban pentingna bagi tradisi muluk jungi kini oleh bentang apa yudu sa kawai pat kamat ka bakaseng New Trap United Awakening Movement kala penpau kadai halor ka jingjelai ki bajala ki bakhayi hau pot usam jong ke jirang constituency katkum ka jinglap jong kani kaseng laong bahakathan jirang ki barjala ki lawan man khni ya ka khayi pateng jong ki trajala Meghalaya kumta halor kani kaseng kala karpat na ba polling do ba un pharu yiki brio jo ka HEDC ban khanra trading license hakani kathan ba nakaleng kit khot jo kaseng ki kloru ban yadon lang hakapor khanra ila pha ngin to ru yu ba pol ba la lu un pha la man khanrai ke trading license hapo ka jirang constituency ka ba jing jur ta mari boy mentang pa itu yapi cispa ari boy ka diga jirang constituency ba barjala wa yo ban rung trai kli hai kamai ka ji nang nu bentang Kau ni tu yapi, waktu tanya apa aja tu ibu pun, pada yang juni keseng kita berkuai bentelang, bukan pak dan kena terjadi abang lihat, kena para bari dua kiling terngah cibra berkebun di jaga bahak anti katan kapun. Nama kejurun tetap jadi barjala dan kini kamai keji ya kayi keperteng jom pradi temulu jadi kelajur bahak katan mentah.